Hey, kiva talo fatu si tato turu ni tula o le tai au. Salo le wanga ia tu le o le tula suma lua I nei sila. Ia I nei le mua ia po kasi fo yo no fanga yo po le city nei sila. Ia mo ila ba ni tone ai pe la po Aukilagi. Ia I nei la yo taro le o te live sa to la I le tula nei. Ia e pe ona ia fo le tato po kalame nei. Ia e whanau loa fo ia mato e whamanatu atu le tātua tunu ia halo fo se tātua tunu o lo tam whaia sa iri malo ia tunu I whafo e pe ia New Zealand Australia Amerika o te mea nei o lo te nei New Zealand o lea la I nei o tara o lea e whailoa atua ia le au nanga nei e stasi fo I o halo o tātua tunu e sunga lea Zeinn ia a se o ratu la ia whaisipafa tanu hanga tonu He olo you saying te a le o te whailoa atu ia o te sila mo ia ma mea o le kato anu company fo ia pe ona ia le fast freight ia le ngata I leo le fast removal furniture ngata le sila mai le whale o tiu papa shop ia ngata fo I leo le studio ia o le whaino vasina talavou o le sunga ia Zeinn se folo tang faide e te ona ba jai te le container a tatu o tunu ia o fa mori atu sa mo atimni o vani a se na ba ku tom tu o fa tana no sunga ia Zeinn Leti ton e fa matala mai fo ia tele fuisi me te na unia o misi la o nanga nei o le freight ia le ngate le o furniture removal ia mali tele so nanga me pe to Ia lea ua tautanu mai tonu o le ofisa ia e pe ona whailoa atu I whafo ia le matango fia fo I o le kampania ni alo o le tātou tunu. Ia pe lea no whai atu o Zeinn, e le ilo Zeinn no tau. Ua ke ia Zeinn no o mai loi tonu ia le whaira wasinga pisi. E le umi fo le hasi mawha tananga mene sunga Zeinn. O ngal mawa ai mai, o makua pisi le ngata lo sira I whafo I container. Ia o le tele o tā vale ia le fo o kai si mapu e atu ia telo fa moni le tatu tunu al temene e fia va talo fa tu la sunga Zeinn ma no se fo la sunga ya se fo no e la sunga mi stanga mo ne tai fo ma no fo le se fo no ia e tatu tunu ne tai au ia o la tu pe na mai mo mai ma o mai nei fa tano mai ia o le o ke ia ku le tu mai o le pule fo le company fa sala ia Mas ma fa tala tala ia e te fa tala fa toi I se tata tunu ma se la sunga stangang ia mo le nei fa ia no tau pe a via sole te le ko o le ki sa mo ia o fa te ia ro ku me fa ko le fa le o le mo ka ia le na pe ona le me sili o tau sila mai le sunga Zeinn ia masalo e se temi on fa matala mai le Zeinn to fa lo melon sua fa to masalo fo ia se matai tau o sua fa le sunga Zeinn e paula vale o na sua fa lo te lo Zeinn fa le vasinga pisi ke lo oi o kai bo le no sau o sau kom fa su me so over no tonu ono Kelo la tunu fa fikai e masalo mo ka fia la tunu ne vai temi o mau se o nanga vo lele wa tu vai atu le fast no vinga o le makua va la vole o fa momori sa mo a se sa no I lo so fa to Zeinn ya on e sa no la le o nanga lo e fa tunu no temi ya fa tai mo le fa sili ya fa tai fo mo le nei tai au ya o lo ngo o Zeinn ni up to let's ya malang la fanga leo lo mo tuai ya e ma ko le furta nga kai kilo nga ya ma ria fa si kilo fo yo nu fo yo o le e puna mai le to tanga tale tala no at ma ria e mo fa si nei tai au ya sa le fa si piso nei tai au o so mer kai au ngai mi tanga ngoi leo lo ya o walu fo ya piki mai le si freight memorial air freight ya tanu mai fo ya o le tale nga tu tatu tanga ria ya fa se pisi ya o le lo fa li o le fo ye manuia me o mo le business ya ele fi mo fi ria ya o le ai o to le meta mo ya pe na o ne sia nga se tatu ria ya mai o le mo le fa si fa la sunga ya o le fast ya le nanga fo le te mana o ya tu le fast o va ve ria ya
fa manino fule le che wai fa pe mai se si a meo po wild fast le po le ai fa malulu wa se fast bari ya ese fule fast right ya o se me fule no na o ya ina ya fa ingo ya le business Maria. ina ya va excuse me ina ya wa titilo tulanga le bisa nganga mo to ai saules container wa pulis ya na wa tanga itu i fa titelo le fa mo e peta fa pena le le aunga sa mana o na ya fa ingone nei o na le fast fight and removal se pe link fa to si me ya wa e te fa fo le me le furniture remove sa la pe e tu sa me nei o fight uma ya la wo combine fo le ya le wo ma fa ino le fast Mari mo le fa mani no fo le se ta tu ya le ona ngamavi ma na ya tele ya ma tu fo ya Zeinn ya ole upule fast ole e pe fo le stand out to my tangata pa wale melo ka fast ole vave no o Samoa ole removal o loa ia po furniture fo ia vave fo ngo ole mena mana o se ole fast la ia o Samoa le adu ia o se fama tala se o mai ke le fongi man tu le fisi sila mai le umalo tu lunga ta pa tala le fai le telefoni nei le officer ale nga te le address ia fa pena fo i male tato address i Samoa piki tato o loa i Samoa ya ma to fa matala mai ale tato nanga le wa ese fo i se temi o fo i wa i le o so vai lo i fo mfalo tiulu ya asawa i fa lo fa momori ya mo ti mo lo udu mari ko ya lu fo si me se fa me so fa matala nga fo le il remove la furniture o le tu langa le o ai nga fo le o sifi o Bringtone ia po fo sifi fo ia i si mea ngi Aukilagi o le tu nga unanga le fa mo le lo sunga u se o le remove ia pe ala na ta o le fa pe move ni mea fali mai po sifi ni po tu moi ia po ni mea fali ta si fo le ki viva i fea i tone New Zealand ia o official na ka pungi na fo le move mai le relocations sui mai le officer i fen fa tano nga tu langa na ole tasina au nanga ya ole so tanga yo le fo tu ya ole fo ese wo fo i ole fo na renting ole fo tu ya o pe fa pe ngal tu langa pe se conference kai fo le tasina fo ya one shop stop o pole one shop stop one stop shop one to get pe fa pe na se se tilo nga ia fa pe sa i mo me fa fu ngai lu ya e sa i e fu la mo me e la fu le fa mo ya o nei ngalo atu nga fa mo le fena la fu ngole penga la fu ngole penga la fu la lo le sa mi be te mena o le va la na veng vai uma ya o sa mo ya mai si ya tunu o Pacifica o ina le wo ya ile o na nga fu ya le fast fight and remove ya man nei foi vai you know tiro fala ingo pita fa penga wa sa ka fala inga yo kilo mai ni mele na fa bulisa dia piko fa penga sa langona ma sai kia sa ka fa na ya tu fa ta si foi nei business ya ina yo so swani se ta tu mo fa asinga pa ka la fo fa ka wasinga ya ale o nanga ya male pa mo ina ia ngal duai ina yo tatu tonga te wala fo ka kui pala ia Maria ana te la tu langa le o fai lo ia le fo fa rama mai le remove furniture ai fo ni ainga fi sifi en fai la sunga in Samoa fo le inga ka ia fai la sunga al tu langa le o le telefoni la ne bantu le la tu ni ka live le la tu dunga ia ona pa ngal me vape ya o telefoni ia o la email address wa isi ka ngakol mo ko poko ka manga ke mi ia pe na foi la ia male tatu address la physical address la ia po fe foi la o sa mo mantua e foi tanga te fi foi le me la kalaka o nga o piki mai la to lo fa mo le au Zeinn a mo tatain o le address o le lua ta silua Preston Road Otara lua ta silua Preston Road Otara e le mafenga e misia e te sauro e sai luma e lo ai a fa peti le file mele tel menao ia mai se fala inga sa mo e o lalo mai na le pinkelina le le tatu o nanga o sa mo
ia o taunu ina ile freight plus I vailo ia I vailo leta ma ia la kalaka ia o ina tonu ale tonu le tato fa moli pe al watu nei ia o le numero nei te vala au mai ai pe a fa pe e tala vili mai tala noa se fa moli ia pe te mana fa te su mai le address le na ta o le numero telefoni o le o iwa lua tasi fali mono lua tasi fali mono landline no a fa pe o le mobile ia vala mai la le o lua tasi lima lua fa lua no lua o lua tasi lima lua fa lua no lua ia te vala mai ai e puk mai fo so taimi pe te fia su mai tanga I pusa tele mano no ai mato te fau ina le pusa so se tu ai nga sizes so le price it depend on the size ia pusa anga na ta fa si solid dole solid and steady ia ia pusa ia fau ni sa wala tanga ia wai en finga e text mai vala o mai ka wa ku size ia e fili lo ma fo o le mana ia te sa tanga ki kilo le ke le o le pusa ia male a fo le to ai nga ating pusa o le na te mana o ye ia ai a mana po tro vilo so se to ai nga fa mulia m fai ona na lunga le na lo san ia fa pena ia wa titilo to ia o le telena o le uta ia le vela sa umi de back ia o le e tau du mai nei ia fa sino pisi ia e fa tai o le wa la sa wa ku le lo se konge ia va ku po over me lo se konge ia ta tai ia ai pa tai fu ila sunga suma ia ma tan foi la fa la lo fu ni vai ngol ia o se tau tu fo ina e fa pena ona fa to si ai fu se ta to tele mano no ia o nang fa pena ma ai ese a fo ia tanga tai mala to ia pule oi pule oi mala fa tau ele na fa pe tari o le suso pa tai a pe te sumai I pa tai Mane sa unanga Zeinn ono lo pisi tere vai ku oko kai o me le paperwork la kwa oni me ia le fa pe no le pidi de sa ke le paperwork mane ia foi o le passion ia joy ia walto tu ino le tato tunu ia e fatino mane me walto tere le tato nu e lo faingi me ma ko wi o old school la ma kwa ala sunga o le fa sa nga I foi ma kai le wafu sa nga I malungo va lele ma va ia wela ta mai le tua ia te fa tino nga nga nei te mane ia ma sano ia o le time la to foi mai ai o le time la to sa ni sa mo ma mai foi singa o me foi le ava ko I la wa ko va ko fa no ngo ka ngu ko foi mala fa mo e ke mo mili por benga ke o e kwai ai fa tai lava you say ia la sa to sa nang muli na ona walo fa tu le pisi o fa tai mo lava noa fa tai lava tai foi to fe lo ai ai atu ese le successful lo so fu ai ese lo talo vo ese lo talo vo a ma wa e me fa tino ina ala tu atu le no la titi lava le ona le pisi telo o ese lo fita no ia ona le lo fa tu le pisi na ia e fa me sa talo po wale so tatu tunu o ka su ia ma ko le la kala ia lo to mighty ia fa so lo ko kisi ma so ka su ese me ave fa moli ma lo fa tai e la sunga tanga sa no ma si ia mo fa tai la ia to e la sunga le pule o le tai lava le company fa sa la ia mo lava no taua o fa no mai ne fa fai fo na fai se tara no nga ai on nei tu la mo le atu le ngang fa tai e se tato nu ia o fe la vale mena te ma o mai ele nei fa sa la ia po foi video ia mo le atu le ngang fa tai fo I se tato nu on le lango fo I nei o nanga fa ta va ia o le ngona mo lunga ina ia fa pena ona ma fai ona yaisi na tongi sina maa ina ia fa pena ona so swani fo se tata tunu e le milio ngai fo ia nei me uma ia pe isi o le oka ma ko ai ko la ka wan ko uru le ia ai o le nganga ina ia fa pena ona ngalu fa tasi Maria yaisi o nga se tata tunu ia o le fo sia so wa nga ia oi fa pe ona si la fia sa wa nga ia fa tai le ia Maria ia fa pena ina ma fai fo so swani atu ia ina fa pena ona ia fa tanu ina ia fa moli me fa pena ia ole a fo se fa le ton mo le o nanga la fo si a leu a pe fo wa sasi fo si o nanga I lau sila me se fo I lau ia fa ma lu watu fo lo finangano fa pena wa le ai fo ni me sasi ia le ai fo ni fa le ton ia le ma fai fo na tapu e mai me nei na
e fau ai le ia pisinisi ia mai se fo ia o nanga fatau va ia o fai ona ngalu e tuai ia tai fo ia la tu uma o fai na dia ona mai ia fe la vale mena te mau mai ele ma fatata no ia faman ia tu le aso ia tuai o le ala mena fai faman ia le tu ia ia na so nanga ma le sunga le pule o le tanto fast freight fast removal furniture le ngatu ve le tanto fale o tiulu ia ma le telo se o nanga te menei onu telo waso lo sunga u sei tanto fe ra sistema luma ai fa to fa fo mo se tanto tunu to fa se fo